kiongozi wa Wambuti na tuko hapa kustade, tulisha lomba na sie Wambuti tuliandikiwaka, lakini mashina zetu hazikuonekana. Tushabembeleza jusi abatuone kisawa watu banatutupa, banatuambia tutoke kabisa, hawapendi na sie tuishi sawa watu wengine. Uko nakutana mwanaume mzima iko na watoto 10, mekukua na watoto 10, sie Wambute tulitoka mu mapori tunahangaika. Unaona mwanamume iko na watoto 10 mukanyumba kachumba moya na kubakulisha, hakuna moya ya kubakulisha, mateso ishakuwa ya mingi. Sasa miaka yote yenyewe tulishaka kuwa hapa Lubero, maonje zinakiaka zinaandika zinatoa, hawatatoandika, zinakia zinaandika banatuacha. Sasa tunasema ambusia hatustahili, tulifika na hatua ya kutuandika na hawapendi tubatuandike, banatupicha banatulisha kizi, banatupicha mena na hawatuandike, na wametudanganya. Kisha nyuma sasa tunakia baambia mumutoke pale, kuandikiwa haiko njoo kupita. Asante sana, niko na mama Bambuti hapa, njoo hapa wote na baba hapa, karibu sana. Mimi ni kwa majina ni Kambuti Mboni Samuel. Enteja dada Mbute boni ente saiba mwenge sina saiba. Naanzia huko yeah. Mie njoo nianje sema imende muendo wa Zambo Salo Sherlas ibe mene to ina mangurujipa ni ina imende Mbote imene teseki imende neteseki ni ina kamata na ile imende besu ibe ina uende shefu na angu zote zikamata uende shefu na aswe ubo ozungumuze na aswe tuteseki njala ubele kuende njala ime sie tunateseka na njala, lakini tunalia, hawapendi tusikia. Sie wake wanaona tuko watu inchi, tusikie inchi njoo baba ya Wambute. Tulishatoka kupori, hatuna kwa kuishi, muone mtukumbuke, na wamama wote hapa na watoto tuko nabo hapa. Asante sana wakubwa.